ponpak egingo ditugu. Horretarako beharko dugu azukrea, goilara bat, jaboia, ura eta gomatxoak. Lehenengo bota genuen ura, pizka bat, gero jaboia eta gero azukrea. Eta dena nahaztu genuen. Orain azukre pizka bat gehiago botako dugu. Eta nahaztuko dugu. Orain hartu zuen gomatxoa eta sartu. Bueno, ponpak ateratzen dira. La bombita está ahí. Tienes que ver muy fuerte. Pero lo será, Nico, Ya